biu. Debou tan de vwa sa, ou getan wè ki yes. Se lòk son se tout li palot. E avan m komanse pale, avan m komanse di sa m vin di ya, pa bli abone, jem, pataje, like, komante. Se sa kapè di travay la. E sou reme video la, lò fin gade video la, pa bli refè travay la pou m akon, repataje ankon. Jodi a nou pale de Kane Saint-Domingue lan. Si Kane mette tout moun nan koui, anpil moun a pose cette question, eske ap renouvelel ou bien ou pa renouvelel. Résidence yo. Paske nou wè Haïtien pa gen vade nan terre Saint-Domingue, anbe nou deside pale jodi a de ti Kane sa ou, ak ki prosesus ou kapab renouveler ti Kane sa ou. E moun ki te nan plan deja, koman ap ka fè rekipere Kane sa ou. Lamentablemente el tráfico de indocumentados, yo lo puedo decir por ejemplo, yo he estado atacando mucho lo que son las mafias que transportan ilegales en vehículos, que la ley lo prohíbe, lo penaliza, y en un mes nosotros hemos impuesto multas hasta por 3 millones de pesos a vehículos que se dedican a eso, cuando anteriormente eso no pasaba de 150.000 pesos. Eso estaba suelto, el tráfico de ilegales. El Plan Nacional de Regularización, que se suponía iba a ser continuado en el año 2020, y por razones obvias, porque vino la pandemia, no pudo continuarse. Nos referimos que hace 3 años, creo que ya van 3 años, se les dotó a los inmigrantes, personas residentes en República Dominicana, se le entregó su carné, pero ya está vencido. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a dar una extensión por un par de años más? Porque vamos de pandemia en pandemia, tenemos el COVID, pero ahora tenemos la peste, todo eso es dinero claro, para el gobierno. Claro. Y el Plan Nacional de Regularización implica esfuerzos humanos, pero también recursos. Entonces, recursos. ¿Cuál es la situación? Mire, yo soy un ejecutor de la política migratoria. Usted sabe que el Consejo Nacional de Migración es quien traza la política que nosotros debemos ejecutar. Justamente el miércoles de la semana pasada hubo una reunión del Consejo Migratorio, donde ese fue uno de los temas que se trató. Y por lo delicado del tema, se decidió la próxima semana, 14 y 15, hacer una reunión extendida de 2 días, viernes y sábado. Incluso vamos a salir a un hotel fuera de la ciudad para que los ministros, son 11, los miembros del Consejo, se pueda discutir estos temas sin la prisa que significa a veces, no que tengo una reunión al mediodía que ya tengo que irme, sino que nos vamos a cuartelar, vamos a llamar, 2 días a tratar temas migratorios, donde el tema quizá principal es el plan. Como usted dice, todos los carnets están vencidos, son 200 y pico de miles de carnets. Hay que buscar una solución, como usted dice, lo extendemos, no lo extendemos, revisamos los expedientes, están completos los expedientes, no lo están, entonces vamos a retirarnos 2 días al Consejo a tratar una serie de temas migratorios y la próxima semana de arriba ya tendremos la solución, o por lo menos la información de cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo. Sí. Enrique, pero ¿tienen alguna estimación de todas las más de 200.000 personas que obtuvieron la residencia temporal gracias al Plan Nacional de Regularización? ¿Cuántos de ellos sí han podido renovar sus residencias? Porque obviamente también está el tema económico de los migrantes. Renovar la residencia cada año no es sencillo, es ilógico y es un trámite complejo. Y además ahora Migración todo lo hace de manera digital. Para el chiripero que nos vende los aguacates en la esquina, no es sencillo mira, hacer el trámite. Dos temas ahí ligados. No son residencias, son permisos de trabajo que ellos tienen. Sí, ese es el permiso. Sí, son permisos de trabajo. Pero el segundo punto de renovar una residencia anual, yo quisiera dar una residencia por 3 años, 4, pero la ley me obliga por anual. 10. Existen por 10, pero existe por 10 cuando ya usted ha agotado una fase de 5, de cambiando 5 todos los años, luego una por 4, y entonces después que viene la de 10. Yo quisiera, porque para mí reviste eso, esfuerzo humano, recursos. Sí. Yo quisiera dar una residencia por 5 años. Y bueno, si usted me viola las leyes penales, las leyes migratorias, bueno, pues se las suspendo como la ley me establece. Lamentablemente, la ley establece que anual hay que
renovarla. Yo no puedo en ese aspecto violar la ley. ¿Qué si yo soy abogado y se formó una comisión, aunque dicha comisión todavía no ha comenzado a trabajar, para la reforma de la ley? Claro. Hay que reformar la ley, hay que actualizar la ley. La ley fue aprobada en el 2004, justamente saliendo el presidente Hipólito Mejía. Es una ley que ya tiene 15, 16 años, que merece una revisión. Lo que está bien, pues vamos a dejarlo y mejoramos. Lo que está mal, vamos a cambiarlo. Y los reglamentos que se la ponían en China. Los reglamentos también son reglamentos. Por ejemplo, ¿qué le digo? O sea, realmente es de interés nacional. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Que sean requisitos realizables. Yo le voy a poner un Porque ejemplo. como país, yo creo que somos los primeros interesados en documentar a todos El y extranjero todas de aquí. los que estén aquí. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, dice la ley que usted debe, para renovar una residencia, tener un pasaporte válido por 18 meses. Eso es algo ilógico. Porque hay países que dan un pasaporte por 2 años nada más. En lo que usted va y obtiene su pasaporte a su país, regresa aquí, se le pasan 2 o 3 meses y el pasaporte casi no es válido para renovar la residencia. Entonces son desajustes, y yo a veces digo que las leyes a veces las formulan personas que son muy teóricos, pero no tienen la practicidad de las cosas. Y ahí vienen entonces, instauran cosas que no va acorde con la práctica de la realidad del día a día. Que lo que provocan es que se viole la ley. Lo que provoca entonces que mañana son reglamentos y leyes de imposible cumplimiento, y hay que violarlo para poder entonces descongestionar. No solamente que se viole la ley, sino que justamente la gente no pueda renovar sus permisos. No, entonces no puede cumplir. De trabajo o de residencia, porque eso pasó con miles de haitianos cuyo gobierno no les estaba dando la capacidad, no tenía la capacidad para renovarles los pasaportes, y también pasó con muchísimos venezolanos cuyo gobierno sabemos que entró en esa crisis incluso de papel, que no tenía cómo imprimir a pasaportes. Y tuvimos nosotros entonces que reglamentar y aceptarle a ellos los pasaportes vencidos para poder resolver un problema de realidad. Bon, m'expliquez-nous qui ça et directeur t'a fait passer. Monsieur touché en pile thème, plusieurs questions que vous avez posées, et m'a dit nous ça, c'est pas tout dominicain qui raciste, c'est pas tout qui inhumain. On nous dit comme ça, qui agit presque par instinct. C'est pas vrai. Dans pile nan yo gagné bonne foi, yo compréhensive, et yo comprennent que même gens nous c'est immigrants la caillou, et gen l'autre encore, vénézuélien yo, péruvien yo, en pile l'autre, et ben yo même tout yo immigrants dans pile l'autre pays, tant que Porto Rico, tant que l'autre pays côté que y a pris en déception, même gens yo même yo pensé que yo ka humilier nous. Ça vraiment intéressant. Et parce que m'gonton c'est pas supplication. M'pa gon dominicain qui a fait me supplier. M'pa gon dominicain qui a fait comme si presque comme si me senti mal non. M'pa comme ça. M'ka garder tout danger, m'ka fait comme si m'ka parler, l'homme doué parler. OK? Parce que m'son est cap mourir debout même Jacques Jovenel. OK. Mais qui ça monsieur expliquer? Monsieur premièrement monsieur font-il parler de question trafic haïtien illégal qui a monté là, et monsieur dit nan yon mois seulement nèg yo et fait machine qui a porté haïtien illégal monté payer environ 3 millions de pesos. Et en dépit de tout, yo monté pi red. Nan yon mois s'il vous plaît. Et monsieur dit te gen réunion qui saute passer là, qui yo saute fait là, et c'est jeudi non c'est mardi ya, mais monsieur dit 14-15 cap vini là. N'a parlé de 14-15 août, ap gen yon réunion 2 jours réunion sans prendre souffle pour yo chita sous problème migratoire là, pour yo solutionner problème environ 200 000 canets qui pas qu'à renouveler, qui bloqué parce que ça crée un problème. Monsieur tout Enrique Garcia, monsieur montré yon moun qui vraiment optimiste. L'homme dit ça, monsieur Wabagayo du bon côté. Par exemple, monsieur font-il toucher question, non seulement question résidence, question tikanet, question visa, mais monsieur touche tout question pour yon moun renouveler. Pour yon moun renouveler et pièce li, résidence ou bien canea, et il m'a parlé de moun qui dans plan, yon besoin yon passeport qui gagne et 18 mois avant le fini. C'est-à-dire 18 mois avant date d'expiration. C'est que monsieur dit 18 mois sont comme si sont on gagote total.
Et monsieur explique ça bien. Monsieur dit, parfois, moun kap fait loi yo pas, comme si yo fait loi, mais yo pas réaliste. Yo pas chita nan bagala pour yo comprendre que loi ça y a fait li pas approprié. Parce que monsieur dit gen passeport, par exemple, monsieur prend exemple et ça, gen passeport yo fait pendant c'est 2 ans pays a baili, c'est-à-dire le temps pour moun nan ta vini là 2 ans presque le ka gen temps prend 6 mois la donne. Cela veut dire que passeport pas gen temps bon pour moun nan solutionner problème. Puis si au moins c'est 6 mois. A dit monsieur monter problème nan. Monsieur même montré nous t'a supposé. Alors m'a parlé de immigration t'a supposé accepter et passeport qui expiré. Est-ce que nous tendons logique? Monsieur allé très haut. Passeport expiré sans problème yo t'a supposé accepter yo par rapport à problème ni Haïti y a connaît en matière de passeport, livraison de passeport et Venezuela. Même si m'a dit Enrique Garcia que conseil de décision migratoire qui prend République Dominicaine yo gen pour seulement avec haïtiens. Ce sont des lois ngeta de snag yo mette loi migratoire pour haïtiens. Yo met fait comme ça. Les migratoires para haïtiens. Parce que yo tellement fait l'aide, li tellement pas bon, c'est que li gen pour seulement avec nous pour peser nous. Bon montre pendant que yo freine plan de régularisation pour nous pour solutionner problème nous, yo freine, yo campel, yo pas vle renouveler, c'est qu'on y a fait manœuvre yo, et ben yo lancé et déjà gen 43 000 dans 100 et quelques mille Vénézuéliens qui là, gen 43 000 qui déjà est inscrit pour solutionner problème pour régulariser normalement. C'est pour montrer nous bonne volonté, il existe pour les autres étrangers, mais pour nous, les Haïtiens, il n'existe pas. Ok? C'est que, nous voulons que nous connaissions, d'ici mardi, et pas mardi, d'ici 14-15, pour aller en réunion, après réunion, ça, moi-même, je là pour que me porte toute information, et au moins, monsieur dit, il a gagné les informations clés. Au moins, il y a une idée de ça qui peut le faire. Et nous-mêmes, tous les immigrants, nous connaissons et immigrants, nous connaissons qui ça doit faire. Ok? Nous connaissons qui ça capte nous sort définitivement. Mais, ça qui est intéressant, c'est que déjà, il y a déjà lancé renouvellement, c'est faciliter ou pral faciliter bagay. C'est que yo pral rendre tâche la plus facile. Conseil de amélioration que yo pral porter. M'pral expliquer nous pour qui ça. C'est parce que ça déjà là yo déjà bay comme si yon problème. Yo déjà un gros bout de ton problème. En République Dominicaine a connaît un problème migratoire qui vraiment tête chargée. Cela veut dire que faut que yo facilite un paquet de bagay pour yo même yo sorti dans clim que yo y a. Yo sorti dans comment m'te ka dit ça? Dans pétrin. Parce que ça vraiment m'pa connaît li embarrassant. OK? Rete branché, moi-même dis nous ça, ti nouvelle ça au moins mais en pile depuis son bagay qui ka mette sourire dans cœur chaque grand haïtien, chaque grand compatriote moi en vérité comme content. OK, comme content parce que rete positif 14 15 et naptan de blosaille là mais déjà j'aime te dit nous jeudi c'est samedi lundi si Dieu veut nous passer dans bureau migration pour que nous capable solutionner problème nous parce que c'est déjà fait. C'est-à-dire yo déjà a mettre main là-dedans. Solution yo pral prendre c'est solution pour faciliter une série de dossiers et c'est ça comme dit nous toujours c'est bonne nouvelle. Guys moi maintenant en pile là abonnez si vous pouvez abonner, quitte ton like dans la vidéo, quitte ton petit commentaire, dis-moi qui soit pensé et ça vraiment fait plaisir leur quitte ton like tout et ça fait que me content. OK? On allez. N'a pas dans l'autre vidéo, après l'amour pour nous.